Yemwe abemeye, mwategetswe gusiba nk'uko byategetswe abababanjirije, wenda mwarushaho kugandukira Imana no kuyitinya. Korani sura ya 2 aya y'183. Imana iragira iti: mu by'ukuri Korani twayimanuye mu ijoro ry'icyubahiro Al-Kadiri. Ese niki cyakumenyesha iryo joro? Iryo joro ririmo ibyiza biruta iby'amezi 1000. Imana irimanuramo abamarayika batandukanye ndetse na Jibril. Ukoze imibare neza, amezi 1000 angana n'imyaka 83 hakarengaho iminsi mikeya. Uyu munsi turagaruka kuri Ramadhan. Iyi mwumva ni Mega Mind Life TV, tubahaye ikaze tugira tuti Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nshuti z'Abisilamu, namwe basangira ngendo ba Muhammad, turabasuhuje aho muri tugira tuti amahoro y'Imana bane namwe. Birashoboka ko waba utarakora subscribe. Kora subscribe kuri Mega Mind Life TV, tujye tubana umunsi ku wundi. Kandi birashoboka ko waba udakora comment, yikore kuko bidufasha kumenya icyo ushaka ko tukuganirizaho ku munsi ukurikiye. Kandi nanone hari ibintu bibiri ushobora gukora kuri uru rubuga: like ndetse na share. Niba ibi bintu hari icyo bigusigiye cyangwa hari isomo bikuyemo, dushimira udukorera like. Kandi niba hari icyo byafasha abandi bagenzi bawe, bibasangiza ukora share, wibigira ubwiro. Natwe ntituba twabyihereranye. Uyu munsi turagaruka kuri Ramadhan. Ramadhan ni iki? Ifite inkomoko muri iyi dini? Yabayeho ite? Byagenze bite kugira ngo ibeho uku kwezi kwa Ramadhan? Ramadhan ni izina ry'icyarabu rivuga ukwezi kwa 9 ku ngengabihe cyangwa igenamisi ya Kisilamu. Gufatwa nk'ukwezi gutagatifu mu dini ya Kisilamu, kandi ni n'imwe mu nkingi 5 zigize idini rya Kisilamu. Guhamya ko nta yindi Mana ibaho usibye Allah subhanahu wa ta'ala, ukanahamya ko Muhammad Rasulullah, Imana imuha amahoro n'imigisha, kari intumwa y'Imana. Gusenga kwawe kukaba guhozaho byibura 5 ku munsi, ugatanga amaturo zaka, ukitabira umutambagiro mutagatifu hija imaka, kandi ukitabira n'ukwezi kwa Ramadhan. Icyo gihe uba ubaye umwisilamu wa nyawe wujuje ibisabwa n'idini rya Kisilamu. Abisilamu bemera ko imwe mu mirongo ya mbere y'igitabo gitagatifu Korani yahishuriwe intumwa y'Imana Muhammad Rasulullah, Imana imuha amahoro n'imigisha, mu kwezi kwa Ramadhan. Muri uku kwezi kwa Ramadhan, Korani isubirwamo inshuro nyinshi zifatika zitabarika. Hahandi nuba warayitaye iyo kure atibuka iyo yagize amahirwe akayibona, ayihunguraho itaka, yarangiza guhunguraho itaka agafata umwanya akayisoma. Ramadhan ni ukwezi kw'imbaraga mu dini ya Kisilamu. Gufite imbaraga hahandi ushobora gukandagira umwisilamu akakureba akagenda. Ariko mwazahura mu minsi itandukanye n'ukwezi kwa Ramadhan, wamukorera nk'ibyo wamukoreye mu kwezi kwa Ramadhan, akakurahira hahoze matayo. Ni izihe mpamvu? Cyangwa Ramadhan ifasha iki Abisilamu? Igisibo cya Ramadhan gifasha Abisilamu kugandukira Imana, bagakora ibyo yategetse kandi bakareka n'ibyo yabujije. Iki gisibo cya Ramadhan kimenyereza ubuntu uburyo bwo kurinda umutima no kureka ibibi byawo, kikawutoza kwirengera inshingano no kwihangana mu gihe cy'ibibazo. Aha ni hahandi yemera kwitangira umuryango bivuye ku gisibo cya Ramadhan. Igisibo cya Ramadhan gituma umuyisilamu abasha kwiyumvamo ububabare bwa mugenzi we ushonje, bigatuma babasha gufashanya hagati yabo, bityo bigatuma habaho urukundo hagati y'umukire n'umukene, bakaba abavandimwe. Byose bifitanye isano n'igisibo cya Ramadhan. Ramadhan we, iyaba wahoragaho, Abisilamu bose baba batagatifu. Bamwe ntibahwema kuvuga ko Imana iramutse ije ku kwezi kwa Ramadhan baba baragwa b'ubwami bw'ijuru. Ramadhan we, uri inkingi ya mwamba mu dini ya Kisilamu. Benshi ntibahwema kugutangaho ubuhamya kuko bafasha gutuma imitima yabo yera dede kurusha ya makanzu y'imyeru bambara. Kandi usibye kuba ugirira umumaro roho n'umubiri nawe ntusigara.
Ku bijyanye n'umubiri, ufasha urwungano ngogozi mu gukora igogora neza kuko nta kazi kenshi ruba rufite. Ramadhan uri icyatwa, uri ingenzi cyane mu dini ya Kisilamu. Ubwo mu baduteze amatwi bahise bibaza uburyo Ramadhan ikorwa. Ikorwa ite? Ramadhan ukuntu ikorwa, mu gitondo cya kare hahandi butaratandukana nibwo abisilamu bafata ifunguro rya mu gitondo bita idaku. Bakiriza umunsi cyangwa amanywa yose ntacyo bariye cyangwa banyoye, bakongera kurya nimugoroba icyo bita ifutari. Hagati aho nta kintu wemerewe gukora kijyanye no kwishimisha, yaba ari ukwishimisha mu byo kunywa cyangwa ibyo kurya cyangwa ibijyanye n'imibonano, byose biba bihagaze kuko uba uri mu gisibo cya Ramadhan. None ubwo amatariki y'Eid na Ramadhan bigenda bite? Bishyirwaho gute? Biva he? Ingengabihe ya Kisilamu igendera ku ngengabihe y'umwaka ugizwe n'amezi 12. Ukwezi kwa Ramadhan ni ukwezi kwa 9 mu mezi 12 agize umwaka. Naho Eid yo ikaba mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 mu mezi 12 agize umwaka. Buri kwezi gutangira ku mboneko y'igisate cy'ukwezi kirisenti, kukamara iminsi 29 cyangwa iminsi 30. Ibihugu bigendera ku mahame ya Isilamu biri ku ntera nini ku isi, kuva muri Indonesia kugera muri Maroc. Bivuze ko abisilamu bamwe bashobora kubona ukwezi gushya mbere y'abandi. Ariko Profeseri Muhammad Abdul Karim hari icyo abivugaho, wo mu kigo Center of Islamic Studies i Londres. Yabivuzeho agira ati, ubusanzwe Maka muri Arabia Saudite niho bemeza ko ukwezi kwabonetse. Rimwe na rimwe yewe no mu burasirazuba bwo hagati, ibihugu bituranye nabo bivuga ko byabonye ukwezi mu minsi itandukanye. Ingengabihe y'ukwezi ubusanzwe iri munsi ho iminsi 10. Ingengabihe ya Geregwari ikoreshwa henshi mu isi. Bivuze ko buri mwaka Ramadhan iza imbere iminsi 10. None ninde ukwiye gusiba iki gisibo cya Ramadhan? Ni umuntu wese ufite imyaka y'ubukure kandi ufite ubuzima buzira umuze, kuko hari n'abandi iki gisibo cya Ramadhan kireba ariko batacyubahiriza kubera impamvu z'imibiri yabo. Abantu barwaye ndetse n'abandi bantu bagirwaho n'ingaruka no kwiriza ubusa. Abana nubwo na bamwe bashobora kubigerageza mu buryo bwo kubyitoza kugira ngo bitazabatonda bageze mu zabukuru. Abagore batwite ndetse n'abonsa, abagore bari mu mihango cyangwa mu kwezi, na wa muntu wafashe urugendo rurerure. Ni byinshi twavuga kuri Ramadhan, ariko mu nyemerere dusoze cyangwa dusubike tuvuga tuti Ramadhan Mubaraka ku bisilamu mwese aho muherereye mu mpande zitandukanye zose z'isi. Iyi ni Mega Mind Life TV, tubifuriza ibyiza kandi tubategurira ibyiza. Naho ubutaha, yego nibyo, naho ubwo bundi butaha. Kuri mikoro mwari muri kumwe na Kwizera Basi. Ndabakunda cyane. Ciao. Bye.